ive umwe ukuwa madhina makuna cheva konye Yesu onde dwisino soria atewe Yehova ivuko ni thiutha mavinda wambe kilungu cha miongo ili itukona uvo wa mamundu tumete mamundu uvo wa mamundu mevau mowa iwe ni Davidi na itasi yake uvo usumu nesa wambea kuma verse 4 genya verse 8 na nevoto soma umundi edukisye imandiko mange imeasiana kwethiwa itina wa ou kwokela kau na abilisti ku ngeseli nivo indi Sivekai muasathi wa muwaiye Sivai wa ana mathila imundu nao makilwa vina na kwae kau ingi na abilisiti na Elianani mwana wa Yaili amu wa Lami mwana ethe wa Goliathi kana Goliathu muungiti kana muungiti ula muti wa itumo yake waileta mwamba wa mutumi wangwa na kwae kau ingi ngathi vala vai mundu muasa muno ula syake sya moko na sya mao sya imiongoli na ina thanthatu kila kwoko thanthatu kila ku nake asewe ni ila imundu na ila wa vuthisie Israeli Yonathani mwana wa Simea mwana nya wa Davidi amuwa asu masiaiwe ni ila imundu ku ngathi na mavalokwa nini koko kwa Davidi na moko ma athukumi make ngaini athi na ndeto yake umundi ututhio kwa ubuthu muno tukisesia undu ukwambia Genesis na uthelekelia kuya ibindani tha Yesu Kristo nji soma lakini ibuku ni tha Genesis chapter 6 ndi tusoma yulu undu anamanga imatheye kuunthi naona etumandu elamoni etumandu malikakwo na kwa sia wangumba unene meta wa masitwa mne marefaimu na masitwa ange masitwa su ni masitwa manengetwe mamundu mae manene masa praise the Lord mamundu asu maina mathina maingi maitie kuunthi na nundu wa uthinyo ula wokie ni kwitha mamundu ani masiawa are we together mamundu ani megata ni masiawa Yova ni wetie kila kiucha itingi na cho wa andu wonthe na vati wa ula mundu wa Ngai wita wa Noa na andu mamusi wao wake now andu asu mavwata masiokie ingi nundu no mamonekie na muni Mose na lathiani make 12 ela malikile ndesu ya Kanaani na nipo vatu ya andu wa meta wa Filisiti ela malikile ndesu ya Kanaani methie mamundu manene makima sisia ni mamundu manene kwa kunene va namo maileta chao tatutoli wanakupe kuongelela kwivo lakini ni kunena kana mamundu mayoba ondu masioke kwanza ashike vathukani na indi eventually ni mwakitiwe ni Mose mwakitwa ni Yoshua na yunda Davidi no kita ange praise the Lord na lama wete tweba mavika atatu lakini twewa kana ninziawa ya imundu za ingale ya ngazi kwa kuweta ni kwasia kana usiao u wa mamundu wa woneka ta usiao ubulanite asifiwe Yesu Kristo ni kisiao cha andu na cha mabeba talameta wana manga imatheye yukise ocho kioba na nicho kiusie Kanaani na Yoshua aina kwenda kunene kumananga onde nikanama mesi chao ende now ndiwe njijisoma ne lakini kani you have to trust me kaumu ingi uo kitiwe wakuwa andu na kumalunja kumanthi ya Kanaani lai undu wambe kuwa mamundu meba na la ondhe mengwata nionao namo na nitukona kana kau usuni uo kitiwe ne Yoshua muno nikanando mese ili mamese ndiva
Yesu na yu kai mamundu meoba na yu nimekukitwa ni Davidi na andu make. Now mamundu watu yu mona utia nioni umweu ni mozo mange waya mamundu utia nioni mo Matthew, Mark, Luke, John na kuenda ni mwi wa mo. Alright, ekulo dha keli kila kitu ndaimoni sitwa mabeba mabuku icha wasomande ni wa Genesis, Matthew, Mark, Luke, John andiko mange ni moto kana mundu nganya ena mabeba mabuku kila kitu metwa mabeba mabuku imo na wende kiboto udhi buku ni dha Mark ilungu cha 16 kila kitu metwa mabeba mabuku ni chao ningusoma. Therefore nenekulyo tuimana yula mabeba mabuku ndaimoni kana mabeba mabuku tuyo mona ibina dha Mose, tuyo mona ibina dha Davidi, tuyo mona ibina dha Yeremia, lakini ibina dha Yesu nituwe kata itu mona momo umiteba. Unfortunately Biblia ndi tunengeto songyo weba, at least Biblia ino tunayoba ejo kitumi Catholic imweni nini makune ya moko kaseme okavala okondo kumwe nondo ila Biblia yote na mabuku mengenge thina ubo wake siao chama beba mabuku. Praise the Lord. Pe buku thebau thitawadha Enoko wambe pe wakatatu I think na pe wakeli ni wono nenga ni ubo wako asiate thila mamundu makwie nondo ni half caste nisi utua wa mabeba alama ku utua wa mabeba sola mando alama kuye tibaya kukweta wasioli tu you problem ya mabeba mama mundo anati kuyasi yoli ni half caste tibeba ya mundo tibeba da mulaika tebukate na yuma beba so ni mo makudhuka makuma balanga makumekata mama la makauma na mazuka maitolola ko maimanda muimalikani nondo ni mendete kwa memwini na nibwende kwa wakanando asume na jao mena ndaimoni kana mababa mabuku nwisi ala laika mowewe ni mowewe mazililo ni lakini kila kiwo ni mowe to na mbingu kondo kulikuko yasioli makobo bio. Praise the Lord. Haya ivyetu akwa tudhioba obo lakini ni half caste. Are we together? Ni half caste kutia like asu na tia ndo maka waita meta wa mabeba mabuku kitumini kiba because they are unclean kika kisongolo chochu ni half caste. Are we together? So ila magwa yanapenya kwa njia moja au nyingine na yanatoka kwa kila beba mabuku wa lunga wa Yesu Kristo onde wa umete baba maku meka hata mekala kana mauma onde matwewa ba lakini maibono kana madhika hata na mayuka tunjo kidyo kibo ayutini nika 92 kutoka mabukuta mama Matthew, Mark, Luke and John. And so ilungu cha 16 Maliko kwanza verse 15 ni Yesu Kristo akitaanisia na amaniwa make emeati endai inywe verse 15 ndiyo onde mukaitabye siumbe sionde obo musyo edukisye olo no kwetekela na kubatiswa akatangiwa ende ola otekwetekela akasililwa na siama ikamate alame kata alame etekela siama ikamate alame etekela sitwane yakwa makaumya na imoni yani Yesu ematabia kao ola wokitiwe ni Joshua okitwa ni David ona yuno nyomwe data nino wende nikidha ndaimoni imo lonja ni mabeba mamundu meba mamundu asu endwa kini kithomo cha yuti kina mamundu asu kithomo cha kamba twithia wana maimo kithomo ni cha kamba twithia wacha na maimo na ile maito alama kuye wana undu mukamba wele asia nenda kukana ndeto hii kwenu nikenai ni mutabye ki Joshua ai mundu taito
ayuwa alama mono Davidi ai mundu tao taito ena azikalimake madhuwa mamundu meba asu kila kitu maipindani yetu tutona utoni ndini wa Yesu Kristo kulunja ndaimoni ila no sio mabeba mamundu meba asu ni chao endwa onakaume thinze oni anengiwe kila mundu nendo muthangase umunthe withike bina thini wakuwe mwene Yesu Kristo no akunengie yes kianda kisio cha beba mthigula wendeni wako nela mukona tuthielewa nthini wotiani mweu mundu la tusoma yulo andaimoni mundu sumo mito wipindani thiutha tene na andu manga itwe na utoni wala onthe mandiko mangi masya ala onthe maketikila ine kulyo weno wetikilite my friends weno wetikilite mundu wa usiao ni woneka kwa kila mundu eva mundu ni mwitikili ni wele kumya nthembo kondo akutoa obocha mbe na umya wa nthembo ndo bathola kana no bathola mundu ndoka na seke mbiki na seke nini praise the Lord yo bato wewe ndo thukumi wa mundu uilie na hiyo eva uthukumi usu ni woneka ntheni wa etikili niki uthukumi wo lunja maimu utoneka ntheni wa etikili yonthe as in niki andu mateiwa matatona ulunja thimo mehoka lakini we awoni wo semba kuona cha akoma imanda nduma mithemba ingi meke hata ama bothe lakini mutabia kidhomo ni cha mukamba ethwa mundu mwene we wae kusema praise the Lord ethwa mundu mwene we wae chao kusema kwangelekanyo ethwa Yesu Kristo okay kwa kamba na mundu mwene we wae wa kusema thila beba mthu wa theiye izi ndetu mbatwa tuikie andu aweke ondweba ondumwe kanati ila Yesu Kristo wambati tuna atunenge twithio onthe beba mthu na tutwikithia naito a Kristo take praise the Lord ku nthini waku wena utoni wa kwika uthukumi munene na ningu uthangasi umunthe one mundu wa mamekata atoneka nikanda indi tulunje maimo ningo mwesoba tani cia kibobo cha andu ma TV tanza na sinema cia andu ma chao ma TV ndo katatoso wanakana thimu ni thilunga kwa na ndeto singi vitu shindwe katika jina la nani la Yesu Kristo sio simbo asisi sinema na tutuembesa ciao ni twendete drama muno Yesu ya Kristo wake tha ebo umunthe na tweka mutavanya wa TV niweze niki ndo ndeza na drama kwandiko mangi masya lunga sa thimu na ndeto thiba kukuba hii mundu waya manaka na ena chao ena utoni wako wa chao wakwananga maimo praise the Lord wako malonja hata we Yehova undusu waena wo onakuwe na chao wena wo beba mthula wayanthini wa Yesu nao na itona kau pe amwe matona kuthwa manengetwe we usu na ni sawa manengo lakini ningo muthangasya ndukone uthukumi wibasa naku na name undu wambe mwendanesa eka ikwate ndo ma TV meka thimu thilunga wau ona thimu thina apata wa kuiwa microphone ai wasya wako no wikitata no toetie ndo katate kuona thimu thilunga tathia nalita sa andu bonde ndo uswania ona lama nalita ambe wa Yesu Kristo tia buthu muno awete alenge manenga wo ndeto na mathika hata thimu thikata thithi no tona na kila kitu mawe wa winazika nendo ndeto abandi wa akili ni situ ndo maimu meka hata makuwawa ona mbodha inda sa ichao hibata na no isura Yesu na kuambia katika jina la Yesu fanya nini na by the way ni tubodhana ni sumani zetu tamana ndo tuya yona ithia ni totha kumya chao maimo ndo twanenge wa ume wa maimo ando wangi meliki anesa na mapiola sia ndeto mbodha ni sio no mansoni wao wo undusu no toneka kwito allow them to river praise the Lord kwa hivyo nimekuja kuwadhangasya in the name of Jesus Christ ndoke buthie onani batonekani ukitete ka umwingi wake bana kutamana ila wabodha utuku ni walungile maimo maingi praise the Lord ila waiki bodho bana ni walungile maimo meba maingi nenda withwe na wikwacho ingi yutu ila tuobodha na tutatoka tukibodhoni ando 3 kana ando 3 yuwe ta Yesu Kristo unafukuza kwa hilo jina na anato na wikwacho wake na ati alituambia si twani zake
tukaumia daimoni ndisi unduiba undungi twine wa sitwane zake ni tuko kitamu no ye mesiba ye mesibo nyongu ni ngumuthanga sia endwa ni ngumuthanga sia katika jina la Yesu Kristo yu sinema hizo muzia cha TV ni hosia hii ndoso muona TV ni meitavanya tani sina chao ne Ezekiel please tani sana mu kila kindini wake labe kindu kibo kondeni wao nataka tete kuivuvia one nondo ni wiki ya ikula sa muno bona nondo ndinayo ndinabeba mveu noto wetie ndeni wachao wa Yesu Kristo. Praise the Lord, amen. Ona more than kukulunja maimu maniko mange imeasia maka nena na idiomo nzao undusu ni wiwa wina Apostle Mosili yaitafanya inde ilika kidiomo ni kiliondo idiomo nisi aneniwe. Praise the Lord. Andwengi ni manena idiomo meva lakini maiweta oka mede paya Pentecost no manaka na mundu na kiprea akibeba ndeni wake at the same time andiko mange imasia maka kwa tanzoka na edwa makanywa kindo kichua kika madhucha chao nongi. Praise the Lord. Amandiko mange imasia maka mailila moko alao wau na makekata na makavoa usuni wadho walao mbe maketi kila. Please believe it is possible with yourself. Believe it is possible. Nendo mutia na Yesu mundu na mwezi kebina ka uumba ukitoni Yesu peke yake niwo okitiwe ni inge niwo okitiwe ni inge na wasa hivi na neno mwili kauni wachao wakibeba tulunje zimo. Like to encourage you to pray manzi kuboda na kwende kuboda na mutikeke kuboya ngenda tweke nesa. Let us pray. Tutunga mubea musumbe wito nondo wo umanisio o wena otoni wako alula moswani wa maito na to change the way we think and the way we minister and the way we even pray. They can change us undu tu approach ya mundu make beba na wawoki yoba nitwa ezo seye mwiyo utepata ila tuosie umia wa maimu donenga oandwana ekanisani lako na yoba matweka lela na ukumba omwingi na twa make ya muno na ile twele ya na yoba na twaze ya muno na udhukumini ulawe bata wakulunja maimu na yo wathotu nengete ela ni tukakwetekela tukamalunja tutunengete mwana wa siasa na ndaimo na ndaimoni tutunengete mwana wa kunena nisya namo utunengete hukumu wa kuilunja in your name. Yoba kiuni kianda kineno tunengete na nikitu towetie edho andu ni metikela na makaikia na yu musumbe mwe tutumanise kuboya nesa tutumanise kukumanda nesa tutumanise yoba undu wakwiyeke ukumbao tukiboda tuboda tunawe kwacho kana nokwewa na nokwika yoba maimu make ya ondela makwetekela nati andu amwe abathe onde alama kwetekelete ne manengeto they olunja ndaimoni tudhangasie tukenesa ezo senguma na ndaya na kwa hayo tunaomba tukiamini katika jina la Yesu, amina. Amina. God bless you.